Nuɖaɖa kple Daavi. Wokpɔ kpa mi gbɔna brown bread wɔge. Mi gbɔna yivbolo mege. Ta Morocco miakpo nyo zange miala ne miage ɖe yivbolo mama me straight. Yes. Ta Morocco tutu gbãtɔ nyo mo gbã nye bena ta de vuvɔli. Ŋdɔ mo ʋum fia. Ita Morocco me shi nye oven avie ne dzodzui aɖe ɔva me mekɔe da ɖe heat me warm up. Elabena ne me wo amɔ yevbolo ƒe amɔ elabena makɔe da ɖe teƒe ke heat vi aɖe li ne amɔ ɔho vie. Ita tutu gbãtɔ me shi oven avie ne dzodzui ɔva me. Morocco nye me shi fu nye mekɔe da ɖe high o. Morocco mekɔe da ɖe medium ne heat ɔva me. Mekɔe da ɖe conduction area ne heat ɔva me. Ta Morocco miage ɖe miaƒe nuwo zange miala yi kala li. Yes, ita Morocco fifia mi gɔme dzege fie me gbɔna nye bread flour nye heya zangba nye whole wheat flour. Morocco me pli kɔkɔ ɖe nye container me ye me label be brown bread flour, whole wheat flour. Ita first I'm gbɔna nye whole wheat flour mala brown bread flour ye kumba le me. Yes, Morocco me 6 cups kuge. 6 cups. Ye bolo me ve ye mege mala ita Morocco 6 cups ye kuge mala re me. Areka eve etɔ̃ ene atɔ̃ ade. Yes, ta Morocco ye mo 6 cups re me. Ta fi onye mo voko Morocco me dage ɖe asa. Yes, mo kwe da Morocco. The next thing here mala nye a half cup of sugar. Yes, my half cup of sugar here. Ita Morocco makonye half cup measuring nye maji. Yes, Morocco one thing with yevbolo mama la for manye mbara tadi. Ekata wonto mom la come ita ale na ingredient ajime ale na vivia jime ekata kurengu. That's the good thing yevbolo mama koma. That's the good thing. Ita Morocco half cup nyinga ka maybe mo viara kuka kwi. The half cup Morocco ma ku viara ko akokwi. Morocco manye forso nyo option nyen talk we ma we alaka. Ta Morocco half cup le viara ko. Ta mo voko Morocco sukle ha madagara asa. Morocco fifia the next thing zanga malanye milk powder. Morocco milk powder nye. Morocco milk powder manye forso nye ba na zin. Akwabo jigama review ha rugo eta majiba taste aro no more no fine. Kono review rugo because many review the shadow like na brown bread o. Like na when you le fine le rich re orugo ye brown bread ha ele healthy awu white bread o. Ta ale na we kono review oduo enjoy ikwi. Ma time milk powder kumrema. Aka kuro na me like milk powder Morocco di choma. Ta here ha half cup kumrema. Morocco yen. Yes, Morocco nye half cup ala moko. If you Morocco mo gbona eje dagama. Morocco nye jam 1.5 teaspoon zanga. Ita imagine a teaspoon gachie. Yes. A teaspoon gachie yen. 1 teaspoon. A jale yen. Ita yen. Morocco mo butter zamala aroma june zamala a jamala mo matai. Naka Morocco no butter aroma june zamala jalama. Morocco jagbana as just 1 teaspoon. Ta one ita ma half teaspoon na jigamako akopi. Ta Morocco half fale yin. Ta yin. Okay, korem. Morocco mo pedari. Ta fifi mo voko. Morocco the next thing you been atade. Mo gbona nye bejibe fifi amada nye yeast ma. Daka one thing you been atade. Before then I'm mada nye nutmeg ama. Manya nutmeg adaga mo bofi. Yes. Ekata kurung when majibe madie mo koma brief mada yeast ama. Ita nutmeg ama 1 tablespoon zanga. 1 tablespoon of nutmeg. Ale continue fine.
1 tablespoon. Okumoro yene ma. Ita magbabo almost 1 tablespoon. Imagine mama fun. Akala bonye at least 1 tablespoon. Okay, here last one poto lenye. Ita enyoko. Tafi fie mroku nyogo malani bana ta majimba mabuli. Afi ma de yista ma. One thing you bana ta mroku na ko yista ko kora ejagbo. Obu na yista. Ta majimba mabuli. Na ejabura ma afi ma ko yista ko kora ma. Ko ma na mo ko yista ko kora mo kore. Hama me contact direct contact ko ga kala ejaw. Ta yin. Tafi fie mo bana nye yista ko gara ma. Mroku nye yeast nye yeast mroku ma 2 tablespoons daga ma 2 tablespoons yeast are important because ina na yivolo huna kaya po tomorrows konan meta alaika tangaram yunwe magagam Tafi Nkwadara aside. Ihama blira ma. Tamro kufifia magwana adore create garama. I create a whole lot of rama. If you are kunye margarine na ma half cup of margarine zam. Moroku malunu vie because mono room temperature. Ta Yamo come rama. Mekata ham rama, yes. Into minya banana kame in other ways the do pia feel. If you are kunya margarine rama. Mroku if you are vanilla flavor had the gama. I'm rocking the vanilla flavor yin. Yes. Hey, Yamagobo is just 5 grams. 1 sachet. Ubana ikata the gama. If you're kumasanga kako. And that's a butter flavor or vanilla flavor. Flavor could draw equi. Hey, I will come rama. No need nice, rich flavor. Placenta. Yes. If you but the hammer. The next thing you're gonna tell the Magbana echi Quagga Makwe mix a dolly. Merkwe chia zanga mala lukewarm water. Lukewarm water. Echi can tap for shirama. Merko echi amaga hojo. Necha hojo no kwe korama. Yista wugalama. Or you bolo no amonoke darema hogo. Lukewarm water nye echi can tap for shirama. Kama mago. Ka olo very comfortable. Moko bana echi ha Quagga venemia adi. Moko afimata nye echi moko bana dagara nye cake stand ama. Moko ma cake stand akoga awu yiv bolore. Moko na mala show. Moko feel free na zashi. Ta moko ma fix him rama. Yes. Moko fifia agarama. Moko ma o camera miene mi akweda. Ta fifia mo pluck ho. Moko moko va down daka before then I'm out marry ne mi akweda. Ta moko challenge ni challenge is lukewarm 1 cup. Ta moko madaga ma vivi. Mada viarama. Na mi starter a blue. I make moko that in the lowest setting. No or mix it now. Yes. Moko one thing banata the wheat bread na chifun ga kamaro na nya ale na chi adage. Yes, na nya ale na dage vivi. Ale na mix it ko na me mix na ma mix moko consistency ejima la kore ha. Ni maga cha ku ga kiu. Tati ale makara mix on na o mix ni na ma. Kamako ni wooden spoon na put the thermometer na a wakata o garama no ta I mix you fine. Aka Morocco na stand mix amala show. Morocco anta ko shiko. I mixing. Ko na ko shiko anyama nearly. Aka na stand mix ala show aro bread maker. And na do hand on a easy fast. Tamo chana give vivi.
na nature vivi onye na kwe kata ko korem ha la kamera ku na wo me na kpaba amogale 2 sticky and tako just 1 tablespoon of whole wheat flour copy akaya mo vivi na nyama ga ko flour ka aga copy ala bana measurement amako ala perfect now. I may mix the vascular can shall mix me fine, make correct consistency gmail. Tavi vivi, o meio for very neblow. Rokuna kochi wan kapa mo nyamba kata zangu tamroko la bana konku na kono gauge na amama gango too soft ga ka ale magle na ga wala too soft apa anta wonka anta na flour tablespoon flour viara akokoro ma na magano too sticky Kemala lamna shang or mix new fine. Afi mi aje need na bom. Tamro ku fiama ko alo ko mi ala raba anyona ma. Okuyen ale ofa ale chalama anyonam alo la anyonam itamroku ne mi kwa banye maza chakata echara galama itamroku na gate vivi tamroku fifie ekata mix for ita fifie magbona amon need ga magbona woga aka mroku na lo antazashi aka ashizaza adonye cake mixer la fi mata maboma zero itaroku majem yakwe na mix kata alo nona afi na je kneading process and need na taza o machine arashi tale ku majimenye ape mala too sticky ape na make mala na rashi na mna ma akato na kwe yo lelem rashi no na ma je fi bo majimna na ma ta ko tablespoon of flour yare na ko wi itamroku ale makwe nyi ta fi fi amroku magbona need ga play machine afi fi me gbona speed that increase ga fi ma need go for at least 10 minutes. At least 10 minutes. Mrokuna shizama. Labana we at least 15 to 20 minutes. Na gluten or one you find na amo or her. So that na ye bolo be na sien or no easy or no soft or no fluffy. Like mrokuna mo when you bolo a kakaga. Ta fifie. Ye gonna need ge. Ta mroku must speed that increase ge. Alaka kumoge for at least for the first 5 minutes. Na machine me evacuate. First 5 minutes alenye. Yes. First 5 minutes ane. Mrok managa machine or rest vi. Na rest voko maga need go for another 5 minutes ada viarako. Na me need de hama ha voko. Na akwe fiame. Moroko afia go jo need vasero. Anyo at least if you got another almost 5 minutes but Moroko fiame chiga. Tamrokin rokuna kwe akbaba ale dog le lembra nianwo alo lerum konana ma na we alaka kafia boy wo dog ale ready yes tamrokun yogo magwanya bana tade ma he nyem mare machine achomoko via matuchi darasa tafia mrokun yogo magwanya bana ta magbana dog we gere nye work surface ajafi mrokun mo tutui ho akala maga kwe fiame because I think I work a door will surface a jala na tutu will surface up
ono very neat fifia mi bona ga oga mroku na cloth shi via fi ta mroku ma bona ami viara ko ga akore nye surface aji mroku antaze madwin ya mroku ami ele ma menye na na ko nyu viara ko no maga na do maga lere jiu mroku nye maji maza flour because ale moko do for texture anyona nye maji maza flour yes ta ami viara ko yes mrokuma ami arosubeta mrokuma ko madwin viara which is all oil akwe mashi nye surface aji mroku surface mroku na jagba na tutunye fine because ogba na do we garage ta mroku yin ya madere mo ta mroku fie maji mad small oil small margarine nyenya because maga do dagra mo rest vien for some few minutes ta nyemaji ba olere mo ta alaka kwi roku mi ekwe alaka kwi na kodari ta fifia mroku mi pe da fifia mo gba na nya ahia fi ko ga we viara ma weki na ma activate maga activate na gluten na viara bo ma alaka na ono smooth vien ono smooth but wheat flour ala malos wala amara bala klicha rola klaya klicha ola smooth eta majiba ma awo no smooth vien moroko no manta ogo no smooth o moroko maga wuro kio odo blibo nya akana anta wo no smooth amikpo bale do stretch me anya mo ogo fum ale ma we kona ono smooth na via machine smooth ho ta ya ni bok moga for just about some 3 minutes arako gaka azumi ba machine amala show mroko ale mo wo me ena makola ba na we ma akwe azumi ba machine amala show ye na mixer do ovo amovo ale mo wo me afi ko zanga na la afi metala ka kwe abale na fufu wo man ya manya odovio dobli boy kana jiba check ba wo gluten activator okay no push a door insider na tira ma ala ba oga ho veji po vien ta moro mi lan kuranko roko pa ba na matiri ma ga ho na maka po roku mi ekwe akwe na tire mo ko la ba ga ho re jipo vien roku mi ekwe maga we na mi akapo me we ala kana atire mo yo ho re jipo vien fia ba ye bolo a wo fine wo do wo fine na kwe dara over na me ye bolo a go doga neat or no fine. I just some few minutes maga coffee maga ko demonstration na akale magle mroko na machine amala show na mixer amovokla achieve vivia alaka ko no go for at least 15 minutes mroko na one clash about 15 minutes pobo amova sesa maroko na dagare vie for 3 minutes na ga jego manana ma vasere kana awamo na atashire ma vie oga ho jipo vie ko na wena ma ko kafia ba would do all ready. I could double on yellow. I bet you my share with you. And your view. Hey, welcome to Maga Fiam. Baba no material I should have Magahona. Broken me a quay. Baba Machinamo. Baba no attaching your fingerprint a Magachinamo. Broken me a quay. This part is very important. Okay, we back at home. Learn from work way. If you have you have put $1 already. Time rock if you have a go got daddy. My oil near my home. Got daddy for at least 10 minutes. No relax. Hey, and you more double rice go. You more double proof go.
but that you just for some 10 minutes no rest. After 10 minutes kore bokwa dobe ne mia shape door na mia akwe dare mia ko loaf pan ma kaka le mi la lam na mia ko door no ready e nyoko mala nyama na tare mo ko nye loaf pan ale nyi mo gba na gbo poge ha mo gba na nye butter viare shigara ma na magalere mo na ma shema ne flour viare ha itam na maka butter viare ko mo ko shira ma mo na cooking spray la shon ha mo ko na zin tale kako ma shira ma ko na ye bolo bi ko ma lele mo ko ma ko na mi rem ko no ga easy kemia ga wo second one na ha na ma kama na ma ko yo gema toma vina viaro ko grama fine ko na ye volo bi kori mi ram choma no ga easy tapi fiamma wala ka voko magbana wo viara ko ga korama viara ko no easy na ta heya ara ko ga malada ma wira ma mo wo gara malaka akwe wala ka kore ha ro ko mi ekwe nka ko mala la grama okay ta second one na mako yi ha mo game yes I want to okay na woniko ta yen mi o mi akọ loaf pans already after 10 minutes ko mi gbo na mi akọ do akoga dogo a make a shape akọ dara loaf pan roku you could that for more than 10 minutes, even though about 10 minutes, no, 1 2 hour checking. Me tamroku, yako dolini, tamroku madam chuma. Yeah, roku yin. If you tamroku, relax. If you bona maga rete pove, bona maga rete pove. Kona ma me kore, nama a shape akodare ne loaf panam. Yes. The Morocco, I'm gonna shape girl to equal part. Morocco, I try to make shape as equal as possible. A scale malashini. The hair, I try me. A lemon tawe. Okay, if you're gonna first wanna shape girl, mark down your loaf pan. Roku antaza ni loko yoni rolling pin, yes, gakaya mroku ma ashizanga ako a spread that way fine. Tamaroku mako your first loaf pan avi. Now you know my shape no ogerem. Yeah, basic need. If you tell me gonna rogue or no log no. I'm okay. Okay, you make perfect play rolling now. Here, alemanta or no. Correct now, my. You could wear one well. I'm well perfect now. Okay, I'm going to command stretching. Yes. I'll put a color come up pinch gonna make a I will new. Tamroku. Ma winnie. Imagine or woo. As best as Mantawi. No, fine. Here, Morocco, the mother perfect too.
Ale one and tawiko one na win na masia. Ma pinche mo kona yevola mama maga avu. That's the aim aku. Tamroku na nta we better than ale mo memroku na tagba na welo. Well perfect to that. Come here again in the man. If you're madere love panama. Yes. Tayin, mother grasa. If you the second half yayin. Koshikuwe. Mahenya wova leke. Antaku vawe. Shikunelo atazen rolling pin. The second loaf pan okay. I hope by this time I have a shape girl on no fire out here. Then you might have been an amount of Morocco, her mammy, queen and an yay, Majagba. Majagba. Map near here, so that I got one. As usual, I feel what you get it down. Mama got one. I'm a pinch gallica, my for the gallica. No, oh, too fine. I got my command, that was perfect, huh? Yeah, Yama derema. Alaka. Tamroku bifie miako lo faleni. Tamroku mogwana clean film. Koga atre fine. Mogwana clean film zaga. Ako akava ikata. Nanema. Nanta. Anonyo proof. Alabo ho. At least double the size or triple. Atinyama. That's done a new magas. Ko second one Oko want to know mo ye vola ko mari Maga droga banatare na gano ye volo flamo. Nante jagba winnie fine kore Kay volo ko flag ko Yeah. Tamaroku Tamaroku. Makonya damp napkin avako choji. Yes, okay. Ta napkin mako achiviara wura jina owo ni vie. Tamina kwa dara oven Oven shi hita vie. Ita fia hita la nyu taro ko light tag shiga na light tag langari ne kore na makwe daramo. Ita after that ko na ho kore me gba kwa dobe na. To moroko mi po mi apo bread and apo loaf mi apo amora. Moroko ni mi pe moroko fia obo a double or triple in size. Moroko yen. Ta moroko me na dagra oven moroko oven machine. Machine daddy vient na heat or vama. Moroko mi po fia agbare la fi. The main dagger oven no create a moist atmosphere. Kona ma yevola bake him out, your bolo no fine. Tama dagger oven mafia chop ma como bana a bolo dagger mafia. Tamoroko minute. Tamroku ye love paneling na dagger oven but beg for 20 minutes
20 to 25 minutes. Aruba second kwa baby. Na bivo ko moka dogo na mi akpera. Moroko mi akwe bolo nye a bivo. Moroko imai ma dagra ovna ma manglo bo magbe na mi. Temperature ke moko ye bolo ko the ovna ma. Moroko ma di ovna ma at 150 degrees Celsius. Moroko no ovna ma la degrees Celsius ma moroko na akwe na adjust it to that. Ita halfway into the cooking moko 4 pepper ko na maga brown too much. Because I'm not brown too much. Ta mata mo wala kana maga brown too much. Aka moroko no moto jim na ma moroko na la ta green na ma mahia. Ta fi moroko mo na ye vola ragacho loaf tenam mi akwe dari of favin. Na favin afi mi gbo na sang ta mi ade mi apo. Oh. Yema. Oh jo. Ta here blow. Okay, yin. Okuma makonye napkin e ko tray. No favin majiba ofu too much ho ha. Itamoka darina ofavin na fa kore mi gbona sanga na mi akwera. Oh, if you moroko mi akoye bolo na mi akwera. Mi asi mi akora. Moroko mako mi first ofe. Anyhow, masi. Whoa, you bolo gaho just scale. Moroko mi ekwe. Na push kwa baga va baka. Ma fina mi akwera. Moroko mi ekwe. Ekwa la li bolo wo. Moroko mi ekwe. Oba mo le fire, ama le fluffy. Moroko mi ekwe. Moroko mi ekwe. Moroko ma rere sako. Então, toba na tiko. Ikata ko na easy akwa makaka mo. Moroko mi ekwe. Not my phone because you will have fine. Some moroko mi akwa brown bread enye. Mo bog ma mi strong bubu. Ko pe ni o mi nya ho. Akpene bog ma mi ga ko Nuɖaɖa kple Daavi. Ta moroko na ma o de nkaka la ka mi ga godoga. Ya ko recipe bubu ve. Akpena mi lo ma o no klimi. Bye bye.